ngai ta o le Faaliga ese me se o mafa wa ate ngona elenga o ke o fa pena vo inicio lo fa pena on afunga mai wa o tele nga tato faalongo I meio o Faaliga I ona po nei a peita ele o to nga Faaliga na le te vai nga o so nga ele ofisilia le ko Faaliga nga o lo self care I saw a vision, or I was given a vision, or given a revelation last night. That's not the kind leke facility. Ngai meanga wa fe ese ayo o tamanato te lo o ile alo nga eta kala pe fa pe o le na pasta. E maua ia le tali ile Faaliga lauteli general revelation. Te roi ona ole vaenga ma le langona ole fusili pe lava ona matawina le mawhai ona I loa tātou le atua le tūlanga tusai se vanga nā lava ua whai loa mai le atua ia lava ia tātou I le whaingala le nā e lua I tu a inga o Faaliga o mawhai in kapsi sili lava ia pe on ta ua o ina I tātou e lua lai tu a inga Faaliga pe ona I tā ua o le Faaliga lea na I tā ua mo le lauteli general revelation and a special revelation o le Faaliga whaapitoa o Faaliga lautele la te langona e pikosili ona mana ia le tala al salamonga sifulma le iwa le whaapea mai ua tala mai ele langi le mamalu o le atua ua whaalia fo I le vani monimo le ngā luenga a ona ao o loo tau atu le upu ele tasiaso o loo whaailoa fo I le poto ele tasipo ele ai se ngangana ele ai fo ini upu ele langona o latou leo o atu lo latou leo I le lalo langi umalava ma latou upu I tulu inga o le atu laulau maalia ia te au ia le tala le a pasta o le tati talanoa I le a kaulo Faaliga o lo tātou talanoa I le whaali mai le atua o ia lava ia I tātou ngoinga ele ise avanoa e whapenai ona I loa I tātou le atua se vangana ua whai loa mai le atua o ia I tātou so talk about general revelation po o Faaliga lautele alang ka ua whapeo Faaliga lautele ona o lo whai loa mai le atua o ia e ala I mea tusa mal si omianga tusa mal salamo des fomule iva pa mai o tala mai le langi la alang ka fa penga general because anyone is living in this world le muska ka ola I fa foto le o le sifia le o le kelope le po le langi le e mena alang ka o le general because so sesi lava e mafai ona ia va aia Faaliga ia o le atua mai o tala mai le langi le mamalu o le atua o ele maska ka e whapea ele vai le langi le vai umalava ia e tangata le langi a whaola ka whaikau whai mai ua whaalia fo I le vani monimo le ngā luenga a ona a ao anyone can see that just tangata o le Hindu o le Musalemi o le atheist o le Kirishano ma tangata ele I loa lava po le akapua inga iai e mawhai umai la tō onga wā ai I le tusi lea po le Faaliga lea a le atua mera whai upo e lua o loo tau atu le upu e le tasiaso o loo whai loa fo I le poto e le tasipo I think that verse e loo talanoa mai I le sustenance I le maintenance o le pattern lea le atua tarika inga someone will ask a question whangau mai lava o le e ao po sua merkai ko e pe aku o se sen malulu o se sen mafanfanga le mas se kemi wa sui e nga mea le mas kausanga e alu fai mai wa la fa solo wa nga o kolu se lau ia aso o la fa ia lau aso ia kausanga kausanga uma kausanga o de se au wa le po e kupu sanga ile tupula se me fa penga so I think o I la pata to va ai male to ile salamo le o le menga le tom fai e ta o mai
So skanga kaula lava ele ngata la inga iai le revelation lea o me vaia awa iai for the revelation lea tua ka ko lava o umanga install lea tua ia tatou le mafau e recent night e te tu fesile ma fa senga i mea na fa wala ta fa tava ma o lo tau atu le upo le tasiaso i le tasiaso o lo failo fo i le poto le tasipo ma no la ele ai singa ngana mai ele singa ngana ele fo ni upu ele langona fo yo lato leo pa mera le fa upu fa o atu lo lato leo i le langi malava ma ngai ala le fike nga inga i fa me fa upu to ele singa ngana ele fo ni upu le langona so lato leo a fa mai fa upu fa o atu lo lato leo i le langi malava ma lato upu tulu inga le atu lau wana tu ia le fale i mo le la ya now e depend lava ia le fainga kamar fainga o fio i lau il fai upule i lau va ai pa me ele singa ngana e sa o le ke le fa longo ko fa sa mo mai le la po fa sa mo mai le fa por sami por le lau ele maunga ma vai kafe e ke le langonga singa ngana fa penga atangata pe tai the existence o le lato iai ma le sequence le fa wa winga le o langa o ngale ke ole upu fa sen ki se ka ora vanga me ia msalo estasi fa funga menga ke lo le chum fa nga ile mele ole fa wa winga le ole langi o ingata to te lo ai e iai le tangata o fsilka ko o ina faia nei me uma o un fanga o mar kamama ki nga ya ka ko lo le peso kuspa ia fa mai o en faia oi me ole tua ia ka ko ai ka vale e ele mai ka o en faia ia o pa langi faia por sa panginga that same mindset apply ka ko you ask a question how come where these things all came from lela ka ke va ai te feme o atulo la to leo le langi o la le kala just by the existence le lato iai ma le whaawau pe ona iai ngā ka ko ke loa o lo Talanoa mai i se mea e kaunga ka ko loa e ele malo si anga there is a being ale na ping i oranga leo ka koilo o le Atua ale te Talanoa i Faaliga o le Atua e ala i onka koiloa i le Atua let's say se leise kuspa ia let's say e le ingi fai la unga le stala le ale ka ko vai ku i le tala ta vita i fa mai o tala mai le langi le mamalu o le Atua no inga pe alu ka loku pe le alu loku. You cannot run away from this. Why? Ave mai tala mai langi le mamano le Atua. O ta anyone can read this book. Anyone can see this revelation. O faali mai le Atua o ia lava e ala i le Faaliga lea. Mai o atu lo lato leo i le lalo langi umalava. Ele nga inkia pe nga ole atu asia pe nga le lalo langi umalava o tuelo lato leo lea pe o ko nga leo ngale pe ona o tau talatu al ko nga leo le I like the language of the environment, the language of ole natura mea ole yai yor sami yai yor fonga ele yai ole mea umanga tatu te loa ai ma tu facility tatu te tau lava o nga iai a mata wina la tatou leo fofongi o mea na whaia e te tau lava o nga ise fisili o ai nga whaia ngai mea o ai nga whaia a whapea o iai ia le la aso umai o so ele la po umai ngoko ele la i o kausanga uma e iai le amakanga marwhai unga tatou whaitaunga o iai le tau malulu iai le tau mawhanwhana e wha wau pea lava o ngala ka ko sile I le mai o I o le lei o whainga o mea nei tau lavanga I se malu si anga o I tu atu pe kau e whola tato mawhau whaupele ai I le reasoning leo ka reason ele nea fiafi but we cannot deny o le mea lau whema ka kuspa ia whemai o tala mai le langi le mamalo le Atua o whaalia fo I le vani monimo le ngā wenga a ona a au so o ai lai aloi o ai lai e pepelo o ai la aula whaangalo live in ignorance of the truth anyone can read this to se tasi lava
e mawhai o ngā kilo i le Faaliga le atua. O ngā kura. Ana o le maka upu le fu ikarkarongo mai paulo i le kusi o Roma. I le General Revelation. Kasi ngā fu yung. Ngā kongua, pasa. O moli mau o pito leo te tele ia whaatau Faaliga lau tele ale tua po le General Revelation ale tua. Just tangata lawa sa ile sili. This probably the main passages if I pena ona manino mau ile ai matalanoa ia le mele Faaliga lau tele ale tua. Ia pe lava onga onto o Talanoa pe onga whaatula mata. It's just kemi lava ka ule upula Faaliga. I have to strengthen myself mentally so that I will not be drawn i le tradition man masani o e ngai ka ko o ngā ata ulo Faaliga ko ngā mewonga le whailoa mai le tua e tia au me a peta ilo ko ngā mea ngā reka kalango just in case o join mai tan ma vai le mele o ta Talanoa yes. So when we talk about Revelation theologically le mele ta Talanoa we're talking about something that has been concealed or something that is impossible on discover se ivanga na ua a maya le tua se Faaliga or a revelation. Revelation, it's an act of revealing something that has been concealed. O Faaliga o le ngaioinga le whailoa mai se mea na tātia po se mea ngale i loa mua. So le winga na utala anga le ai nei Faaliga ia le atua kau ke le loa le atua. And even this le makamakekele o le Faaliga le tawa ai le Salamone Sfuluiva ia ma le Roma la le e ta'ua. Still people fail to recognize or to see God through this revelation. Fai mai la ia le Roma le mo Sfuluvalu apasa. Fai mai ua faalia mai foi le to'asao le atua mai le langi i le amio faale matau ma le amio le anga umalava atangata o e tau file upumoni ma le amio le tonu kika pe kiki lava kukusa mangangana le ale salam mo Sfulu ma le iva fa mai ua faalia mai foi le to'asao le atua mai le langi o anga fenga faali mai e lo fa mai o le po o loo fa mai ua faalia longa inga o ele ngata ua uma a lo iai pe lava ile Faaliga mai le to'asao le atua mai le langi ja mo faali mai anga ka me fa mai ona o le amio le anga o tangata o malava o e tau file upumoni male amio le tonu fa mai lo Sfulu le iva a wa o mea le atua e mafai ona iloa ua faalia mai a te ilato a wa ua faalia mai le atua ya te ilato see we can't go any clearer than that. Kwa manino le lei mai a wa o mea le atua e mawhai ona iloa ua faalia mai ia te ilato. But that's leave us with another question. O a mea le atua. Mea marawa le atua. Tino i le anganga, tusa i kongore kalesia i le whaolatanga, ma le fuafuanga. O le alawe makala i o mea ngā le atua. O le ami o tonu le pa ia. Mea whaale nganga o mwhapena mwhiontato ma whau iai. Whai mai, ua mawhai ona i loa, ua whaalia mai a te itato, ia te ilato. A wa ua whaalia mai e le atua ia te ilato. It's God that revealed himself to everyone. A whaula whai kau pa sa whai mai a wa o ana mea e le aia talu ona whai o le raulangi e aia lava ia i le mawhau i mea na whai. See? Again, you're talking about our conscious. Yo tātou loto futi eifu, yo tātou mawhau, tātou te whavasenga ai, ma reason ai, and then ask questions. Whawhiang kupuleme, o whesau eleme. Pero whea tu se kemi lava o ke alo ilwa alele, ke whia ngofo lava i le kule e le whamarama. Ke kilo e wafu, eva aia kule i le kele. So the vastness o le vani mongimu. Ma e mawhai
I lau ki kilo kongol Vaalele e mafau le len le whakwaru e ser Vaalele ma le si len la len nei ma ke le ole vangi mongimo le ki kilo ko ya ke mau fai le fai maga kuspa o mea o mai na fai e le Atua ngai kangole kon fai put things in perspective I le lua vale ma le Atua ngai la ngonga rola o ia o tangata e manatu mai ai and then you appreciate the truth nga fai o le Atua o lo saunga le muma mea uma o lo a o le Atua ma lo loto whaafetaia o le mea moni ua fai o e matari o le Atua le kua nganga whaia le langi nga kikilo koe le Atua nganga whaia whai kilima mea uma le te le ke fia ai ma e fefe ai ma e popole ai ma e sapi ai le Atua nga le ua whai mo tātou Atua so kai sau karaka mea pela o vaenga nga pero vaenga nga e tā ua ai foi ele whaftai ele manatu a fea ele tapoka menea fia se kakova ai i le vaenga o le te I lava ile romanga mua mai lola ia mai lola ia le fai po lu se fulu I want to repeat the last part of the Febsuiva mai awa ua Faaliga mai le Atua ya te ilato o inga fai al Faaliga le o le Atua he revealed these things what are these things God's things mea a le Atua mai no le fai po lu se fulu awa o ana mea eleva aia talu ona fai le lolangi e va aia lava ia ile mafau I mea na fai o lona mana lava lea e whaavavau ma lona Atua o lea foi ua le mautali ai I latou kon fai kau le whaperetani o le whai upunga e luas fulu fa mai for even though they knew God they did not honor him whai upunga lua kasi o le mea marile I pasta e tosoa tu o tātou mafau o le whai upunga luas fulu nga fai mai o lea foi ua le mautali ai I latou au e loa o context ngai kalangoa I ngā pia toe vava ai o le whaolatanga a le Atua o le whamasinonga a le Atua le on kala le ai masisi e sao I le whamasinonga a le Atua e le aisisi e sana excuse I le whamasinonga a le Atua mai o lona mana lava lea e whaavavau ma lona Atua o lea foi ua le mautali ai I latou. In other words, no one will ever come up with an excusable excuse. Why? La fai me kala kuspa ia ua Faaliga mai foi le toa sao le Atua. Everyone should be able to read that revelation. Pe onga talanoa mai tavita I le salamos fulma le iwa. O le general revelation langa po le Faaliga lautele langa e ao lava onga iloa tangata e iai le Atua e ao lava onga iloa tangata e iai le na whai ane mea uma e kakau e onga ola maanga whangawhal tangata ma ola manatu e iai le Atua e ao na tapua ia e le Atua e ao ona matawina mai na whai upo e lusi pumaltasi mai a wafo ina iloa I latou le Atua a ua le vivi ma whaaftai atu ia te ia tusa I le Atua e pe tai ua whaavale lea ina I latou I lo latou tau masalsalonga ua whaapoli ulingia fo I o latou loto lea for even though they knew God they did not honor him as God or give thanks but they became futile in their speculations and their foolish heart was darkened. Mea le whaale kat kongo iau le I tangata I e whai mai o atheist. Tangata I e whai mai e le taltonu e iai se Atua. Ia la whawhiang whai mai e le se kua se wa ele maa kila o le kala al tuspa ia. Pela onga iai I imta pulo kawa ai I o la whai mai tala mai le langi. Anyone should be able to see that. Mai a wafo ina I loa I latou le Atua.
mai lo lai a ua le vivi o fa fika uri le le I le lo po le lo a o le vivi le tu. That's the problem here. Their dishonoring of God was deliberate. Nga fai ma le mautino, fai ma le lo. I say, because they knew God. Yeah. Mea fa toi pepelo I o le mea o atheist. Yeah, ai ka kang pepelo wai. Sa ka vun si la ko ma fo ko nga me fanga le. Au po. O I o nga le ko nga me. O lai o lai, na ku san na nga moi, ya lai fo. E ka ulang si ma fo ko nga ko pe mai. O I nga fa yang ngi me le au po. Vai di se mbia ngara ko fai. Pe yo ka wa. E no nga e le ko. Yes. E le ko ha de ko la ele tu. E ko nga me fanga le. Al me de se ko de ka ko le ko. Oi. Ale ka ko de o po au ka mo o la au. Ke o ko me fa penga. E ka uma. So ma wa vele le fios ka ele tua. Ma mea o fai mai e le se tua pe ma ngai fai mai le se tua pule la ia le ngai fai ngalo lang ngai lo le fai mai ia le tua ai le usta I lo la fai ngale tua ma le uska I le lo al ponga le fai mai le mo se sanga al fanga le mo se e mautali le se sanga excuse asia fai mai everyone know fai mai o la to lo a wa fo ina I lo I la to le tua men o al mele kupu I bole vivi ma faftai atu ya te ia o fai ar singa ngalo raka fai ale me e lo tangata ia o nga o le tūlanga ngala o ia pe o nga o maka le si video nga o le winga o la tala a mafau kere lo po finka kai lo e ngor kaka ngoia Snoop Dogg Snoop Dogg o le artist is a hip hop artist a rapper kama failar kala interview si oli Snoop Dogg fa ko kala si kama fa longo ke minga e kango ai ka ai ia o maluanga I la pepa kuspa ia langa ma dia la ko kala fa nga o lo kala me va ko lo pewo ka sui facial expression Snoop Dogg me Snoop Dogg ni sa al kemi nga langa o nga e penga felele ai le lola ai le ka ai foi nga maluanga I se la pepo ia I upo kuspa ia la pepa e pico ma le plank o malonga fe ma maro te mafa ma ngalo ia so e pe e fa ula vonga ba ia fa longo ia pese male fa ngole olanga mai ki kilo fa le mo se va ngoi lo le ka kale ku but hearing him say those things o nga wa ki famous ali le mo se si ele lo le ku ia o le si pe o le si ka aminga ma kai si o ka ma la wa o mai le sipi ami funga e alu ngal mele fer ka wa e pala ai la si ali ala ka male driver o la manga o ai o ka wa ala fa ko re ile awa ke o fio e la ka mane o ke pole ka kere o se oli ese ngai lo kumu se oli so le winga vanga la kala anyone is conscious of that be alu le loku pe le alu le loku nga ke lo lava e ia ile Atua e ia ile destiny la fatale me mola tu either good or bad ai ia ile Atua e ia ile nga faia me uma o lo ia ile si malo si anga Atua tu ile si la lo langi e kua ko lo langi le tau te lo awa il fai kau ile romane fai malo si o le kala le fa vra mai for even though they knew God. O lo Talanoa le tangata le kausuengi ni excuse. O lo Talanoa le tangata la totele acknowledging le deity o le Atua, ma le tūlanga Atua o le Atua, ma le whaarutanga le Atua. Awe mekala a Paulu e ala, a mekala le ahapa ia e ala mai a Paulu. A wā fo I nai loa I la tau le Atua. For even though they knew God, but what happened? They did not honor him as God or give thanks. Longo winga e mawhai lava o ngai loa le tangata le Atua ai ola lava I whaalonga.
le vivi fe mai ua le vivi ma faafetai atu ia te ia tusa i le atua a peitai ua faavale leaina i latou e ai e lo latou lava tau masalosaloga ua faapouliuligia foʻi o latou loto valea think of those people le ke vaai ai e le o fakaselo think of those people le fai mai lautou te le iloa le atua and then again mafaufau tagata ia e fai mai e le ai se atua pe e le ai se me ka o se atua fai mai lo lai kalapolo le ai ma se alfanga le excuse o salo po de winga nga le kasinga winga de makwa de ai se alfanga ska ka fa pe mai ai ele do de tua pe fa pe mai ele ai se tua salo pe kuranga nga yes ele mafai nga face excuses si de me fe mai wai lo le tua ai le vivi i le tua mfaftai le tua no excuse ia wai foi diska konga ne fe me di si me langi mo ko de ko ia ke de foi nga pisanga nga me sakfa me mo existe mang ko ia me ada de fai ka fa de yo me ia the scientists will keep on trying to prove le trustworthy or kuspa but the more they try to do that the more prove la koule le famaoni male moni mal mausalio la fiompa ia le tu melenga ka wo ke mo sola ngoe le isi leo o le winga na so me yo fa me fa penga o sa onga wa idi nga mai ai o aku me nga fa ide inga mele fa mai ile salamo le sfuluiva o mini il fa ipu mo o fa ipu lu ma ko mal fanga ale lo ia il fa ipu nga lo talanoa mai ile si o manga me lava la ke va ai kwai la ve ma me nga pe ala no pe ta ua ia fa la ve fa natura ma fui e flad me o manga fa tasi e loa ele tangata bo fe mai ele se leo le ngi pule a ko sa fa po fa mai o atulo la to leo le langi malama pe da ko ngambe ngoro kara le fa ele se le fa pe ngi me fa me o le fa le fa e ngi ai so umana langi o pe fa pe o me anga fa ye pe o fa ko ngale la the existence of these things that's their voice that's their language ora fa la ko nga me funga le e kilo aku ile atu no o le sami o le la o le masina fa solonga o le nga kulo mea paio le ka so ele ia la excuse so mea nga e teilo ai. There must be a maker of this thing. Ele ngakala there was a maker and must be a sustainer of these things. Pero tatal no anglela. Le mase kausanga walua luai po fa solo ako. Pe au fa solo ako. Ia pe alu wale ko sual kai. Pe sua fu ia le ko pe no e mansua ko pe. E mang po ko au. Manga winter ia saule sama me fa pena. O ngai Efeso tai male loto futi I fona feltanga te efesili ai o ai nga fai ngai mea te mas ia orkali o le na fai o nga fai mea o le na fai mea o le tua o le malo si malava e tua atu e fafu a kol malo si anga o tatou me la ngai ola so nga fai ia tangata lolangi nei ese lang fai la tu te le o lo a le fe mai ia Paulo I ua latou iloa a latou te le fia vivi ma a latou te le acknowledginga le iai o le atua okay but me what it is excuse
No excuse. No excuse at No all. excuse. Yeah, excuse, but le fai mai I makuale ai lava se excuse le fai ngas elus fu. So that they are without excuse. Yes. Fai mai for since the creation of the world his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. O lea foi ua le mautalia I lato. Liki o a whakusa ia tangata e whai mai le se tua I le vale. Me kala Yesu o whai I fol tangata valea I lona loto ele ai se tua. Ia la ele as ko saule nga la ferve mele se tua la makirkila fa mai Paulo no one so you don't have any excuse a mai Yesu o le vale tangata fai foronga lopo ele ai se tua na ngala mangingo le ai se au ta vale ina e ka fa mele se tua wa le nga kele me fai uma malama il Faaliga manino ale tua Faaliga mai le langi ia o failo mai le langi to sa le tua Faaliga mai le langi ia ngaluenga ona au so ia la fa fiala nga lang fai mai le se tua ke fai fo ile ale la veslap le verse ke na fai fo ai fo ngani tala mai langi de fa nga fo ika fai mo le fai de offering ma ja, pero ya pati. Kalau melang itu sa. Basta. Dia lau makwai malam malin me kau channel revelation Faaliga lau teli e o mo kingo foi de kuranga e se me ko nga Faaliga de ki kau de sa kau sa mo era bakanga foi nga de a fa la le special revelation digo ola ni a Faaliga io cristiano ao e ngaka foi fiele a fianga le langi ako ile special revelation ma ia fai ese maina de se kura pastor kuranga de ma ia fai nga mal vai nga ele vai nga io o Faaliga ia general revelation and special revelation o mo ila o Talanoa me ia o pe nga o singa fatu wanga introductory discussion that the revelation ale Atua me ka karangoa because when it speaks of general revelation ele ngata ile environment pe ka karangoa a fa pe nga fo il tangata lava ia il conscious o mang ave ele Atua ia le o ia ta fa so ile special revelation polale me o special revelation o special revelation lona winga o tatu talanoa I Faaliga o pito sili ona manino sili atu na lo Faaliga lau teli lo inga sometimes it's directive ma ile tulanga fo ile matua ai sili atu ona manino ma mautinoa ngai lo general revelation o special revelation la e kele lava inga vai ina e theologians I vaenga lua vaenga fa pistoa lua pe onga o vaenga mo lava o Yesu Keriso o le Faaliga fa pitoa le Atua lava ia iana tangata o Yesu Keriso. So in other words, Jesus was the revelation of God and he's still the revelation of God. O le Faaliga manino nga le Atua o lona liu tino tangata lea e ala ia Yesu ka inga peila o le Ioane nga sfutfafa ipueiva mai o fetala yatu Yesu ia te ia Filipoe ua loa lava ona o ia te utou a te lei loa e au mai lola ia o le ua vaai mai ia te au ua vaai o ia I le tama o le ale winga o le ngakala o Yesu o le tama le nga o Yesu o le Atua liu tino tangata tamai pese a foi e te fai mai ai fai loa mai le tama ia te imatu o inga kala Yesu ki fe loa tama alea o inga o mea uma lava fa tau tama o le finangalo fo o le tama o finangalo nga Yesu o manku o le Atua o le nganga ia ele mfai singa va ai
lea la wali tun tangata le tua nga mo failo na tino leva me li e fie va ai le tua a fa kala Yesu o le wa va ai mai te au wa va ai o il tama what's that means revelation. Now God revealed himself. That's why we call this a special revelation ale tua. O le wo feo ai me ngā le me kala o apostol mai sa mato va ai, sa mato whaalongo, sa mato tango fo. It's talking about Jesus. He is the actual revelation ale tua. O le ala wo va ai tangata i a Yesu. O le wo fa ai loa mai le tua o ia lava e ala i lona alu. E ala i a Yesu. Fai upunga, I mean, Ioane ngas full fa, ai omas Ioane ngas fullu lima pasta. Kalanganga Yesu monga usu, fai melo la io kala Yesu, u te le toi ta ua o tau o au auna, a waele i loa le au auna, mea e faia e lona ali, a ua o ta ua o tau o wo. Notice this, fai melo la ia, a wa ua o fai lo atu ia te o tau, mea na o fa alongo e lo tamaa. Mai o failo atu te o tō mea uman o whaalonga o tama. That's revelation. Mai kere ko ka ua ko polonga ranga rei loa polonga mea ronga makai whai. Au ta ua o tō o wo. Ai sea, langa o mafu angar ngai mea uman o whaalonga o kama. Everything I heard, everything I've known of my Father, I have made known to you. What is that? Revelation. Faaliga o Yesu la. Ole vaenga le ole faaliga faapitoa ale Atua. Ua akakfie le Atua va ai a Yesu. O aui o me finangalo ai le Atua o finangalo na Yesu. Me ana fe mengo ia o sa e fai finangalo le na wina mai ya. Ole vaenga lua la pasta ole special revelation le. Ia ole fiona pa ia ale Atua. Ole tuspa ia. Ole ala o pito mauti noa le o tato whaonga ina nei. Ole kuspa ia. O i tato te loa ai mea umalava whatstau le Atua malona finangalo. Ele aitesi whaalinga piko sili o na mauti noa. Ngai lo le nei whaalinga. E mwheon tato whaapea o le whaalinga whaapitoa, o le upu liu tino tangata le Atua, ma le upu tūsia le Atua, the incarnate word and the written word. Incarnate word o Yesu Keriso. Pala fe me Ioane, sa le matanga le upu, sa le Atua le upu, le Atua fo le upu. It's talking about Jesus being the word o liu tino tangata. Ia, ma le upu tūsia, le kuspa, ia la lea kako ke vaai. So these two means of revelation cannot be separated. O le winga tala whako ama whai lava ona whamtala ina le tuspa ia ina ua i loa mamara malama matalia e tātou. Ia lesi vaenga le o le whaalinga le Atua o Yesu Keriso. A wā o le whaalinga tustusia po le kuspa ia a koa lava. O lo Talanoa ngai i le whaalinga liu tino tangata lea, ile whaalinga tangata lea, o Yesu Keriso, ile upu liu tino tangata lea. So I can say the written word is talking about the incarnate word. Ile upu liu tino tangata. So ile avea lau tātou mo Kerisiano, tātou te mo mia le whaalinga whaapitoa ale Atua. Pengo whaatu, it's just an introduction leo kakalangoai, langa i whereng kuai. Ke le whaaringa whapitoa le Atua, kalangoa ia le Atua ma akamu. Kalangoa sao le Atua ia Mose. Kalangoa sao le Atua ia Tavita, Abrahamu. So, in that context, ele whenenga tuai ngā, ele teimilangi o le loku, New Testament, New Covenant, o whaalinga whapitoa ia le Atua le ia ke mingei. O Yesu, ma le awhionga pa ia, a le Atua, le kuspa ia. A whia i loa, ti whaitau le tuspa ia. Langa ua apiuse e tangata lotu i aso nei le kalafo i lea ua whai mai le Atua. Talanoa mai le Atua. Talanoa mai le Atua. Ua talanoa nei le Atua. So that must be a very, 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 very special revelation.
Le Talanoa mai o le Atua. Le Talanoa le ina ele si special la nunca ma. Que do pe si coinga special fa pico ai na. So to wrap that up, ile kala kuspa ia pastor le mea le ile 2 Timothy 3:16. Que onga ele ste mi mo more o ta afe le passage le afe mai ia Paulo mai all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good word. So this passage speaks of the reliance speaks of the dependence, sufficiency of the Bible. Ole taliton wina ole afionga pa ia ale Atua afa fen kupuranga me ina o tato loa ma regard it as a revelation ale Atua. A tato fie loa le Atua ka fai kalkus pa ia. A tato fie loa winga o le Atua fai kalkus pa ia. Read about Jesus. O le Atua liutino tangata lea. So o le alo na taunu unga o ngai mea o tato i loa ai o la whaftai le Atua ma le amana ia o i tato ma le na tia o lona tūlanga Atua, o lona persona, o ngā attributes, po ai ia, le ngā kia ia, a whaailoa mai e tātou lona whinangalo. I mati pēng whapilko ngā mevonga o le whaasala o kākou se mea tātou tere i loa. Pēko ngā mevonga o le whasi el makua o longa kari i, a le loa la kari il mese, e le whakongua, awange e koe kango le kāwale ngā, ele se fakonga penga la kula wa driver ka make la kula fas that's thank God he's not like that. He disciplined us pe ka falonka, but he gave us the revelation. Faaliga ta yala tato so we may know who he is, tato loi po ka kama. So these revelations inga lue i le vale o le tuma tato ina ia i lo tato po e lo tato Atua. We say he's our father. I think revelation. What a revelation? The word of God. Lafaele mai e kala kuspa ia. Mai o e tua tu e ia le manuia e ta ua ila to fa na o le tua. Tosu o kanka o kongo le tua. That's the revelation. Faaliga. So of le tua mo an faaliga. Of course it is. Yeah, I mean, see now ko mangingo le whakakianga me e lua, general revelation, ma le special revelation. I au na mana malama le i turanga ia, le pe e mafuli le special revelation i le tuspa ia ia po. And the person of Christ. Ia ai, na fu mo mai le whawinga o le general revelation, ia fiafi. Ia, e pe mai tau atu wa o ro tu o ma fisiria ta o to fisiria to turanga me fisiria lua pa e se singe to fifa popo e fa o pere por kala me na e le mano pas ona ole in terms ma le context ile lotu on ele o se wa isi ko nga argument fa pe so why bother do evangelism. Lan me ko fai fuole o mo mau mala unga matala o la wa ia ile general revelation. Well me mo in context ko le lotu la wa nga ia general revelation, but le wa ta to special revelation. So why keep it to ourselves? La ko fa nga ile me ile o makwa mangingo le wa ia ile me pixilinga mangingo. What I'm trying to do is I'm trying to argue against ile mele fai mai awal koe moli mau la me poda fuela unga mkala kara le la way le general revelation. But we have the special revelation, and a part of the special revelation fai mai yo to atu fai no mala mo so watu so paungan me koe fia o isa o tala apa se wa o me alavanga e o mafafau o tangata clearly seen le general revelation. Why bother with the general with the special revelation? Yeah, but that's the thing. Ia tato loa mana ia wa deliberate lava le amai le tuolang kuspa ia.
le tātou I loa ia. Ia awa whai mai velang kuspa ia wā fiolo nangang pa ia tonu ia tātou. E moli mau mai mea ngā au ina I tātou ele atua. E Yesu. Ia mwha malama E tātou. Ia special revelation. Ia kau paunga sto e tātou o I lea vāenga. Pasna. Whaftai mole mata upu. Whaftai fo I lea li Efeso ni mai tati talanoa I nei. Vāenga tā ua. O tātou o langa ke usiano E tusai. Ia. Tole whamano, ia, tatonu na o mamai le nai tu, ia. No ta fo de ne fiafi wakilanga ngar whaftai lau sunga. Te tai fo ia po ne whaudunga ne Grace Recipients Community Church. E tu sai fo I ma le whamama ina, ma le wholofola ina, ma le vai ina fo I. O le fionga le tua de ne fiafi. Ia o tatalo ia, sa manu ia pele tua, ma ua pele, mai pe foi me pele tudo me aro for poto manata mai ia wa lava de for ainda ma de vai ainda ia me sei foi ne nga lu e fai de finga nga no le tua ia fa ba de tele le tua mo no mana nga lu ai no sunga ta ia quase o te tari tonu ia o salo le fai manga o le por caramele ne ia fiafi ia fa malu lu fo ia pa fai fu o esse fa kalanga o ta no de ne ia fi me kau ia ai tariton ia o mo o to chef ia tu sai man ta to fa so de ne ia o le pai unga ta to por karame ta tonu la ta to foi le verso fo i de lo fo de tua amene no